Kunezimazane ezisifulayo emhlabeni ezisifitayo ezibhekana nazo kodwa masimela kuye ngikusikhulu iqonda uma khona umuntu wesibonayo ithe izwi khoza umthwalo Jehova ungayithwaleli wena ngoba yena wayebona wasibhaleni ukuthi ukungivele ngese sithwala sisodwa kodwa hayi uzokwenzeka isiqhubeka ngaphela kuzo zonke indlela yokwenza indlela zakho uphinda siphosele investment ongenzeki imali kuyenzeka ngakho masithenga ngoqiniso sithenga ukuthi uzokwenza ngangempela uzokwenza ngoba sisibela kuye uma bazalane ungabe uhlakile emehlweni akho ngesamujehova ukulathile kubi Isaka 15:3 ithamehlaka qaphela indawo qaphela abezokubi nabezokubi ngakho wena uyenza ukwenzayo ukuthi hayi yena akangiboni kodwa uthi abantu abangiboni kodwa yena uyaqona ngoba amehlaka qaphela indawo abona ukuthi abona ukuthi ngakho bazalane sembala nje asebele uJehova singithi ukuthi ngoba yena uneqiniso ukuthi uyalenza iqiniso ngesikhathi sifanele konke kuyenzeka ngayo
Biblia inasema